Kum Shibanta ban penti kena bagi surak kemairang konstituensi ke badang sna menta anla ban pendap hakapor ke babiang UMLA kene ke konstituensi ubak medba lingdo hak Henry Tarik Ujeliu arja apsau haringkat ki officer ketenat PWD kila hiar syakathain latdom mauro maule bat kiwe ki senong bemarjan ki bahap apo kemairang konstituensi ban jurep ya ki surak ki ba kejing trai kadang yat chat menta. Kini kejing le jurep ubak met ba kalong hadian kejing penpau jong ginong song snong bat kinong elam snong syau kum unong mikmat ban penstat no ya kerukom pentre ya kini surak ban pensok ya kalet kawan upat ba ubak met ba lingdo habakran sikilat pathai kubor ulaong bakum unong mikmat udon kathong kabah khmat ban penyo ya surak ban pensok ya hipat ba bat kejing wan jurep kalong hadian bakleyo ya kamang tingka ban sna ya surak kabaya so na mauli sya mauro bat ladom Ulaong bag surak na nong klaus chicken road nong krem bat ka surak na sok dadek syadu tro ki balas niu baru an sayo mang tingka ban sna no yaki kajing wan jong am tasni kalong nomor ba kajing penpau catu kan niki nong sosnong ini lam jong ni kadang kathai ini bat unjuru niki dong kathai juga kain sok jarang kain mau kara mau penyo sedut setan jakong ki kam ki ba iri ba ka beauty department aku iri ba ki surok ki singkir ki balong ki ba khmat ki ba ngaju bu thong ka pon ka ba iri ba ka jing le jing wan kawan suk ki ba ki susno de mentasi de olat man wan kumi bat ini rayo ira sanction na pemerintah kini kisurok ila kimai kisnong muli kan medom sini bat kunjuru haka cukupor na kabenta kitu ki surok ki bedena do nang kina ko nong klau sa kendrut nong krem kituru lakung gunungi lakmi tiba haka deka sibnai tam duna mi kwil tiba in sayot na function kumjuro ka kathain so jarang na do na so dek so sa intro hakwe de ka srok ka sneu ha do ta ba ka kawan ba penjin jah do taendre ka jing slam jong kini ki atli ki surok kawai ka nong klau ka do rut nong krem kawai de ta do nong kino ko so dek adu intro kedai nomor wa ila mo fokusan na do snem al-hajar arpo ar bat ina yo ban pendung ko skim jong ka PMJSY de kesurok na nong cloud kendut wan kong kalong ba ni kwa ya kawan penhe no ba kesurok na ka surok ka ba ladan muta nang bakal pensuk ya kali kawan tendai kat kong ki kendon ki ba ibu nak kalian jong ke PMJSY di don kam ya ka jinglet juan du kali kaba ki don kam ta ki hajar la se la pungunu sisi ba dang ba kata ka jing penhe ya ka surok kan long kaba pensisya ba ka don kam ya ka jing buni kali penhe ya ka surok ndrei hadin arkela laikla nak kalian jong ke PMJSY kila bersang lembu ya ki mita nak bantawan pet ban jengok kadut 3 kali sisi tendrai kap jumlah ban poi ya kata thong ke ba nak kalian jong ke PMJSY ibu ya ka kendon nak banta kita kejibun jong ki kali ki ban lawan ka do no ta tendrai mentah hadin bat lerai ba lakun kunu ngin lek bet ka kum ke ba dan ke surok mentah ba pano itu ke surok ke ba mentah bat nak kalian jong ke PMJSY ru dilawan ya ke ban inspect ban wan jengok ya ke tuka surok bat ki haduk mentam simdon cuk odong ka tinja objection nak kalian jong ki bat ni up nomor ba kadang ke nomor kod kondok juga election MP ni up entas tang ya ke sanction ke nomor bang kimi denti lak nu kan wan no hapo ikat tu kan ni benai entah pat gunum sem syuk lot di benai dong trai gitu mesin por syuk hadu kata-kata dari hapo ikat tu ka dekor ni yo ke sanction ya ka ba ni yo iba ka department PWD kin sakon mai ka tenda nak bentar ki kontraktor ki bantai ke so kawai pada ka degas ju hi ni nadu so dadek hadu ha rut intro
keturuk kalau kau surok kalau jat laduk awak nong susong ketuk dong ketang cuma pling lah isnai aku bedi bat kali kawan kejungki hamta mah kapang sitom nang tak kejungkit lagi marap yang kejungki kumjuru akatiru kejungsiang ini milti bagi kuat ya kawan penhek ketuk surok nang ba ketuk surok kadang-kadang nak ketika national highway jong kaji surut hadu hang ni hapo dongki inding dan kejuk setir walau kejuk nanti kejuk kerukom di ketiru kadon final stage bangi up entah ya sanction bangi khmil nanti ketiru kan lo kejuk ko rekat bat ketuk suluk nama kelam sepo tenrut nokram di nalak itu idon skiwi surok lu nambo voluntary yang semua pen kituru idon kejuk ke final stage but Ikat tu kan yang teliti bagi pergi surok juga hal apa kan yang konsumsi bah apa kan yang merah division. Jadi kini kalau kau ke bah nak kalian jongang persang kat bala konsumsi berapa kau kadai penyo yaki lenti surok kilo biang nak kebentam bah masuk akan kau. Dengan budin bah kepada berjekam bah kadai keteo kawan wan dan yang meeting buat ke jongka peludi department nak kebentam ban tip ya kajing yo ya sanction nak kebentar kini ki aplikasi surok belum ki main surok apa konsulsi aja nalok kini ki aplikasi giwe surok ni ju ya pet hi cungo hi nak apa sokwa in piti kena ba ki pai ba kini don ka hot ya ka ban yo dan dia ki sok ba wat jagi jaka ki ba kenok kan kini ki pemerintah kini ki bangila da bio ya sanction di kejungan jonga kalau mengempit dah kini sok jadi penting kerki do berut dia ka ba kini bedep yaki kene ka surok ka warna mauli kan sa kanek badeng ya ka surok apa wanang tina po moro ka bakiu sa jrong lai domai bad ka dia tu ko la haju ka bomut pemerintah ki nongli nong wan na ka dong ka thai ki lasuk balik manwan siti kam dan kam su bakimi na satai sisilia ban so monong sekali kadang katain la jang bon ki jaka ki bangi na yo ya ki skim ko ke baper bede na kamata surok akabade bangi kanek na jaka sila jaka akaba ki yo ki snong ki la don ki no snong ba ki yeng sam ki bon ba hakane kadang yamanta shwa ki to ki long ki badan ma ne na lo ki ni kadang don sa we ka surok ma thina po mo yong kri sinong priya to ro ka ko we ba kam ang to ka de mar ba kadang ka to ka wa kri ba khang ya ni ka jinglet jungwan jung pai ba na ka than nong priang sob sen urkso pakin wan sene sepo moyong kri ka ba hapo ka ni ka surok ka ba wan nang ni na mairang nong klau dong kinding ba chadu sarni budong dikatur kolong ko ka surok ka ba don kambha na kontak ni ka na bentak ka dong ka than situ nalo ka tu ka don suwe ka surok ka pemerintah ka ba ni lada penyo sanction nado na po laukenter hadu hapo nongkti tharia nang turu seti shorum menta kadang ke proposal na kabantakan pemi itu surok chadu seti sapo kathan maulunda dikatur ka cross lumba ka kri begitu gidan hapo kajing plan de kasyong pat beta akabangin ya pe chungo nakinu ki skim begini yo sanction Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya